Awu nina bendlodle nophapha ekhanda. Siyavusela eMpumalanga, siyavusela eNtshonalanga, siyavusela eNingizimu, siyavusela eNyakatho. Uvusela Dr Cembe Lescalaba isihla semdlebe ngiqhubha lapha machamhlopha seDubai ubundaba zokhahlamba. Unkulumo zami namathela kodwa namanje sola isifiki kuye. Ngivusela nje kuseni namhla eminyakeni wa-2024 ngifuna ukukhuluma ngetigubhu noma ngifuna ukukhuluma ngemsebenzi lo wenti wako la ekhaya. Dr Cembe Lescalaba soneminyaka lethi ayibe lithandana elapha. Tindvuku lalapha ngato timatima kakhulu. Manqane mave lengingawahambi lapho ngithunya khona athi angiye khona ngiyefika ngiyolanza into tebantu. Dr Cembe Lescalaba uyahlola unayo isigujana, unaso sibuko, unaso sivi, uyahlola ngathi tonke lento letho. Uma ngabe ufuna lelo lisito Dr Cembe utamfonela lo nombolo lakhe lethi 76183035 nangabe ukuleli veleli. Nangabe okuleli veleli kulamavele bahlela bangifonela kiyo ufaka le country code lo +268. Babukele emakhaya kumbe niseNingizimu Afrika niseZimbabwe niseZambia nikuphi noma seSwaziland. Lengingafuna ukunitshela kona lamuhla ningeva ngebantu banidukisa. Athi umuntu hey mina angisifuni isigubhu sitawudla umndeni wami, angifuni mhlambe liphondo litawela ini, angifuni mhlambe siphakamiso kwethwala kutangibulale labantu abami kungidlelelo kwanaloko. Ngifuna ukuqaqisa ke lamhla ukuthi akusiko njalo. Uma sikhuluma nje ngesigubhu, igubhu ngokuhlukahlukana kodwa tiyakhiwa. Usho wena mnikado ukuthi mina sami isigubhu ngifuna sibe kanje njengamanje nje tikhundla titsecitsisana. Bana bafuna tikhundla kufuna bete bona kuDr Cembe mina nabaniketa tikhundla emisebentini babuye batobhadala sebatobonga batawuphatha nje leyo nganyiso. Mangabe unemabhizinisi mhlambe noma amakhwanta amabhasi noma ungishifu noma uyini ufuna ukuthandzeka ufuna kwesabe ufuna imali ingena. Uyetala ekhaya ulanze isigubhu noma ulanze liphondo noma ulanze lokho lokufunako. Noma sendele sosethwalo ngoba lekhathe ethwala tekuphakamisa umuntu tikhona. Sikwendele into lengathizi umndeni. Nangabe ufuna into ude livalo noma ude kwesaba ufuna into letavele ikuthathe from la ikubeke lapha etulo. Uyasho sikwendele kona. Lokunye lengifuna ukubatshela abantu abayekele kuhamba abantu baye emaveni baye baveni etilwimi labangativa ukuthi tithini bafike bathi ngilofuna sethwala. Leyo nyanga lengakuva uthi ufuna sethwala takuniketa indlo tazi na usuka labantu babone ukuthi wethwele koja utawufa abantwana. Sithando lesihle ngilesingalemati umndeni singahlukumezi umndeni ngoba mina ngikholwa ukuthi na ulanze sethwalo phela ufuna bantu bangakhinya beteki ekhaya ngoba ulanze into letawubaphumelelisa bajabule ba-enjoy kuthengwe imoto kuthengwe amabhizinisi kuthengwe imfuyo kwakhiwe emakhaya. Hayi ukuthi ulanze umndeni udlale manje nawe uyonza wonziswa ukuthi hey kunekwendeka umfana amagicika afe in noma umkami noma in akameli lokho. So ke lamuhla nje bangikhuluma nani laba kunebantu abatangibuta abathi hey manje udokotela uma kunje kusuke sekunjani. Uma kunje kusuke sekunjani ndawe sesengiyakuqhaza kodwa lengakusho nje bantu abete la ekhaya ngikhona ngisenhlambeni inombolo yami le ngishido noma na ufuna 79 uthi 799202090698 ngisini 79920698 79920698 sitakuniketa letinto noma ngabe ubona ngathi imali awuyithola imali so ufuna into etakuniketa imali sitakukhandela athi into etakuniketa imali ifike uhleli ungasokoli. Nangabe mhlambe kunebantu abakuhlupha mhlambe nomuntu ukuhlupha endrodzeni yakho lendodza yakho ayisakunaka isabuye ekhaya seyihambile. Ufuna ukuthi indodza ibuye ekhaya. Siyayena into lesishaye isicitho ahambe lo muntu ohlupha ngoba phela lithi iBhayibheli khona umuntu eBhayibhelini lo wathi lo wathanaza lo muntu wathi hey inkosi nanga umuntu uyangihlupha endleleni yami ngicela umkhweshisa umbone ukuthi umbeka lapho wabona uNkulunkulu ukuthi hey vele umuntu uyahlupha wamkhweshisa nawe nangabe kunemuntu okuhlupha kufuna ukumkhweshisa siyakwenda lokho ngendlela lekahle lesezingeni. Kumqoka lokho ukuthi nangabe ufuna into yakhe ungatsheli abantu useyiza ufuna into yakhe ngoba abantu abatshela abatakudumisa
uthi nje ngisafuna ukuthi Dr Cembe wathi umuntu Dr Cembe ungayi kuye kanje yena inihamba kumfundisi thola ukuthi vele le ndoda kufuna ukuthi ilashwe ngalo muthi noma ngale likhuba noma ngale dipoko tendeke kwendeke ngale ndlela awungibude imibutho lapho ngilophendula abantu ngoba leminye imibutho iyabaleka nje ngifuna ukuthi ngikhulume isikhathi abantu bato vabalalele ngisho nokuthi futhi ngiphethe ini nani chaza sivile impela dokotela sochazile lokho lokuchazile kungabe njengoba letethwalo tehlukene ngosiphi lele sathathwa nguwe noma ngosiphi lele sitholakala la khaya njengoba nje kunethwalo temandi nabo lamlambo nabo yinini ngekwehlukahlukana kwako kungabe kungukuthi umuntu nje losekhaya manje nakathi ufuna kude la khaya akagadze ukuthi yena angathola siphi ngekwehlukahlukana kwaso naloko ukuthi ke wena njengoba usho ukuthi abantu abangaye emaveni bawolanza tithwalo lotho khanza ukuthi abativa limit akhona wena watati ngande tilimi kuze uthole lesilothi lesakho wena sikahle Dr Cembe mina kokucala sithole ngasilanza ngangilanza isitholo semusic ngoba into eqala ngqala talent lengaqala ukubona singinalo kuhlabela maskandi ngabona ukuthi la kuleli vele lethu imali ayikho kahle abakhona ukusupport umqhulo ngahamba mangihamba ngathola lishangane leli tatiko tonke leli letilwimi lalisota tonke tilimi taseMozambique likhuluma tonke ngathi lapha ngifuna umuntu lonjeka lonje lathi asambe ngikuphekeletele ngaba nalenhlanhla leyo lafike lakhuluma ngelichazele bafikele nababuka basicha lo mfu lona umkhulu wakhe umkhulwana 12 abafati babona 13 lo 12 abemlobela agithila qedzile lo mfu lona sikhoma samkhulu wakhe abelapha mkhulu lapha ngisho ebukhosini inkosi sobusa lo umkhulu otala makhe lo mfu lona sikhoma sakhe samkhulu wakhe sashiwa kuye kufuna sivuse lesikhwama sakhe asebenze ngokulapha abantu ukuze lento yakhe uphakama umqulo right utawuqhubeka nokojani nako lokumele aqhubeke ngenako banginikethe sezothola ngasi nangifeke ngalapha abantu mina ngibatshela ngelapha wesuka abantu betakimi ngabe lapha baphila nalamhla lokubayaphila kwaba ngilendlelo lengathola ngayo sethwalo ngase sengiyafunza ke nangihamba ngiyemaveni ngisuke kunemuntu lengimadiko mne lo utati tonke tulimi angifuni ngifike ngithi ngifuna sethwalo ngibone banginikethe indlela engayifuni ngoba wafika wathi ufuna sethwalo uthi nje ngulo wethwala batanginiketha nabo indlela batati ukuthi itaxi kodwa uthola kusitendo sayinkinga ngoba awabutisisi ngayo kufuna njalo webutisise ngayo le sethwalo ke letikhona la khasi sitholo semandi ukuthi siyamthalisa ngemali ngemfula la wathi ukuthi awuyuze usho lo mfula lo noma ungaze washa solaba khona nasendvulo sifike sakhe sikhulumise lesidalwa semali sisithathe sisihlanyele kuye abese lo muntu sowugeleta njengalamandi ngoba manje nje wabona lana namuhla awathi abuyapi awathi futhi atawulala akuphi futhi akashileni lingashisi sikhona ke sithola ekhaya nangabe abantu bethe sibindi sithola salamlambo siyasakha ekhaya sikhona sithola semaboys abantu madoda amafishane labonakala bona la ngabonakali netigubhu tikhona ukhona ke umuntu lothi yena hayi mina ngifuna sekuthola kodwa ngifuna ukuphakamisa mhlambe business lama lihambi kahle mhlambe khona amayafa mhlambe lo timfutilo letami tiyafa ikhona into lesifike siyakhela ekhaya simnikete yona ayibhadale kodwa ikhona into nayo lenginayo lemfihlo na athi umuntu ekhehla mina ngina 35000 ngconge into ngiyiphathe ngetandla uma ethe aphethe 35000 nafike mina ngimentele info ahambe ayobonga ahambe abonga alethe konke ngoba nje netimoto lengibena doti benginayini lo 4 wetimoto ngaphiwa abantu ngibelaphile ngite kuqala imoto noma letinye singekho sengathi tsengiso kodwa nje into lekhona nabalandzeli bami bayadahle doti moto hleze bangibona bengihamba ngato sibuye ke la umuntu lonyelo ubutile ubute ukuthi othende ubutile bengibute ngale tethwalo kanyana le tethwalo letho tikhona la ekhaya nephakamisa umuntu noma umuntu ufuna inhlanhla akasayithole siyamendela ukuthi inhlanhla yakhe ibuye umsebenzi awuthole sigaba sakhe lebese sihambile sisifazana noma sesilisa sibuye noma ufuna kushaya isituthi noma afuna nje kugeza noma ekhaya kunemsindo ubona ngasi lo msindo songituke emandla uyayeta uthathe induku nasheni utela kimi ngikulungisele noma wena into yakho yathengisa bathenga uyeda kimi ngikulungisele
Cha, umlaleli ekhaya ngicabanga ukuthi naye sovile impela dokotela. Kulamalanga ke baningi kakhulu bodokotela, ningi kakhulu inyanga letikhona. Khona labavuka ekseni sebadinyanga bahambe bayocola abantu boyinini. Le ukhanze ukuthi nawe ligama lakho ngakhanza ukuthi likhona kulabo bantu labo laba babeka kuleso sigaba sekuthi bacola imali debantu. Kumbe nje mhlambe ngikuphi lobo ngachaza kumlaleli kuze atokwati ukuthi kusasa nabathi hayi uya Dr Cembe uya kulosidlani kuthi lo tawubuya nako. Likwadi ligama lakho ukuthi mhlambe kulelo hlangothi ligezeke ukutholakala ukuthi mhlambe wena awufani mhlambe nalele tinye tinyanga. Lapho lengingakusho baningi bantu labathinta tinyanga labangasito. Baningi abantu abathinta bodokotela labangasito, baningi abantu abathinta tangoma labangasito. Labavuka nje kuseni babone ukuthi imali ilele ngalapha bese sebenza kanjalo. Mina kunebantu labamatiko umsebenzi wa Dr Cembe lana namhla lokubayetha abantu ubonga. Kunebantu labayawatiko emandla ami. Kunebantu labasina bayagula baye kuletinye inyanga letingangathi ngingathi tiyowaphengulela. Difike tibatshele ukuthi inyanga lenganisita isona so hamba nize nithotho. Wesilabantu labo abangati. Mina kunebantu labathi balele ebusuku baphuphe mina. Baphuphe mina ngibasita ngibelapha bangifonele ngibatshele ukuthi lo phuphe kwenteka sona so yenda nje baphile. So emandla emuntu ngeke uziwathathe. Futhi nebantu abanye labayokhuluma kabi ngabantu asebangqolisa igama lebinyanga abakhulu baze bagcine sebanzakana nathi. Angikho lapho angene futhi lapho. Lengonda komne ngento umsebenzi wami umfundo ngoba bangakhuluma athini lengikwati komne lengakutele emhlabeni uma kungasiko uNkulunkulu yongiphuqa emandla yongiphula tinyawo ngijube tinyawo ngife noma ke kungeti bantu. Kodwa lokubantu bisolo baqhubeka bethu ukuthi emandla ami akhona ayabasita abantu futhi bayabona. Nalabanye abantu labasina bakhulume kabi ngiyathi ukuthi atikhongothi bus lemile noma ke imoto lemile tikhongotha lehamba wona sitibona tindvuli. Akwendeki imoto ihamba intindvuli tibe ngekho mabe kungasipta road. Kuze bantu into lobona ukuthi uyayendisisa kufuna bakhulume ngawe kumbe ungishifu baze bakhuluma kahle toti awendi kona kufuna kuhle bakhona titsatakho noma ungumphathe emsebenzini tisebenzi ngeke ze tikuthande tonke tikhona letakhuluma kabi tendiwe kongukuthi tiva letigilo utendako. Mina lo msebenzi engondako ngawunike emazulwini nganiwota uNkulunkulu noma ngitosita umuntu ngiyaqale ngithandaze ngiqele inhlanhla yakhe ukuthi ayibeke embikweni konke lokusemfihlokane nokuthatha ngubeke ebaleni ebese ngiyamgqokisa lelo jazi lempumelelo la lifunako ngimgqokise leyo nto la ifunako ahambe aphile. Bonke abantu labethu la Dr Cembe bayasitakala. Cha impela kuyevakala mkhulu. Engabe kunanathi tembatho tase Jericho lotigcokile ema Jericho imvamisa isikhathi lawa lapha kwa adume ngegangaganga nasingathi siyibeka nje yacaca. Kungabe ufika njani wena mkhulu eJericho kwendakalani uze na utkhanzo seJericho ngoba abantu incumbi nje bawesawe ema Jericho nasingathi sibuye emaqinisweni ukhanze ukuthi lo munye umuntu uyefisa ukuthi lakha but abone leti imbatho tase Jericho athi hayi ngeke mina ngayeli kuyoganga ngifuna kuyophila. EJericho khehla mina kufika kwami ngifike kanje bengisayona mina babe ngumengameli ezayona unelibandla lelikhulu kakhulu longidala usaphila. EJericho ngifike kanjena ke mina ngangangena eJericho ngangithi ngilele ngibhuthe ngikhuluma ngemoya kodwa ngingadi ukuthi yini leyo ngoba indlela eJericho ngangayinaki nje. Kwaba khona lilanga lapho khona nalonye umngane wami nje sasihlabela naye wathi asambe siyovakasha ngavakashela omnye babili wagcina ayibonile indlela yami yekwelapha wayiphothula bathi uDr Mjelo gwakasha bangu eSouth Africa eMagulu. Ngafike wangihudla ngetinhlaba wangidlisa tinhlaba wangihudla ngenibabatane wangifutha wangigeza wangenda yonke into leyo wangibonisa netindlela. Lo Jericho wahlaneleka ke mbamba ke nami noma sengisekhathi ezayo nethanda ukuthandazwa ngihle kuphuma sondo lingaphumi ngiva nglunya ngilo sigadla senyama. Ngagcina sengingenile ke Jericho ngasi nangene Jericho nami ngase sengiyakuthola kuthula. Lengingakusho nje ngeJericho nje bangigqoke kaso lisondo lelifana nawo onke emasondo. Kukholwa inhlitiyo yemuntu, kukholwa inhlitiyo lingaphakathi lemuntu. Kuthi ukholwe eJericho, ukholwe eZayoni, ukholwe eFree, ukholwe kaShembe, ukholwe kuphi. Uma ngabe ubati bukhona baNkulunkulu noma uwati ukuthi wena esontweni uyele kuyovala ivile lenkosi ebese so uyalenda ungagcini ngekuva nenjoy yakuphela. Usuke ukholiwe. Usengaya kulo lonke lisondo kodwa uma ungasilo likholwa uthola ukuthi umosha isikhathi selide.
Kungako mina ngiseJericho ngiyathandaza ngiyajabula futhi ngiseJericho simo sami nesidalwa sami sikhona khona futhi kungende kumna ngabona ukuthi madoda seJericho bese bathi labantu abakholwa tinyoka abakhona tinyoka angeke ngize ngikushicile noma ngikuqinisekise lokho ngoba kwana nawe la ukholwa khona eqinisweni lokukholwa uNkulunkulu lo ngamboni ngemehlo enyama noma lo ngabonakala ngemehlo enyama lekubonakala lokuvakala noma kulandzeleleka imisebenzi yakhe. So nathi noma siye eJericho sisuke siye esontweni siyowenda lokho losuka ukwenda wena lisonto tinkonzo iuniform ngekukholwa kwami esikoleni lokwenda ukuthi kugcoke iuniform basuke bafuna ukuthi nibe moya munye nonke la esikoleni kube bethu lobonakala anqununa lomunye ngoba nani ngasonga onke malanga dagcine sekunenkinga lapho. Cha ichaza ke impela dokotela sekungaba nje isiqiniseko lo ngasinika abantu nathola ugcina ukuthenene bachubeke mhlambe bede ekhaya batofuna lisito bachubeke futhi bathola lisito nokuthi ke ema details akho ukuthi utholakala kanjani kuphi nenzawo lohlala kiyo into leti kanjalo mkhulu. Dr Cembe sicela ukutholakala eSwatini kaManzini enhlambeni sigodzi kodwa ke la ngihleli khona kubuya ngihlele enhlambeni kodwa ngisemnceleni wenhlambeni nelwandle ngekuhlehla mina ngihlehle elwandle phasi kwa shift babe nkamane emkhajo. Inombolo yami engitholakala kuyo ithi +268 7618 3035 lenye ithi +268 79920698. Lapha ke bogogo kuma platforms noma kuma social media ngitholakala kiwo kunelipage lithi Dr Cembe Lescalaba traditional healer eSwatini +2 bese sesikhola 7 +268 7618 ku YouTube uthi Dr Cembe Lescalaba traditional healer eSwatini. TikTok Dr Cembe Lescalaba. Lipage ke utalibona lipage lelisebentako leli nje la Facebook lijake ku 10,000 followers. Leli la YouTube nalo linema followers arona ku TikTok nakhona linema followers utalibona lisebentako inombolo ngileyo na ufikile lapho Dr Cembe Lescalaba yamthola. La ekhaya siyamthwalisa umuntu. La ekhaya siyamkhuphula umuntu, la ekhaya siyamsithula ongakuthola umsebenzi. La ekhaya siyamlapha umuntu ogulako noma ugula lophi uhlobo lokugula nangabe singakhona futhi ukulibona simhlole ukuthi ngibani ongamlapha. Uma ngabe futhi sibona ukuthi lokugula akusiko sinto ukufuna isibhedlela simtshele. Noma ungatholi bantwana timbita la ekhaya yakhiwa tikhona. Nangabe ufuna tigobhu tikhona ngekuhlukahlukana kwato. Nemaphonto nato tonke into tekugcina empilweni. Ngikhona ngiyatholakala ngihle ngiphume ngiyosebenza emaveni ngaphela umsebenzi wami somkhulu sokufana neband lo sekufana ne ukuthi angathi singathini sekukhulu ukuthi la ngingefika khona la kusuke ngibitwe khona nekubethela ngiyohamba ngiyobethela emakhaya. Cha sibonge kakhulu elihlelweni lwethu lolusha loluthi waqala kanjani. Namhlanje sikhulumisana naye Dr Cembe Lescalaba simthola khona la Nhlambeni. Kanathi ungasithinza ukuthi siyokuthathela emavideo netithombe emcimbini wakho lapho khona utawukhona ukusithinza ka WhatsApp enombolweni lethi +268 762339 68 uphinze uthi +268 uthi 79343416 usifonele lapho sikhone ukuthi akuwe nangabe kungukuthi nawe kukhona lapho ufisa ukuchaza khona indlela lawaqala ngayo ibhizinisi yakho noma into yendako uyasithinza lapho sithole thina siconnectele kuwe nemakhamera lamakhulu sikhone kukwenda nawe sikufaka ehlelweni. Namuhla sesicela kuvalelise ehlelweni lithi waqala kanjani uvalelise abantu emakhaya dokotela. Ngiyabonga kakhulu abukele emakhaya kungithamela. Ngiyacela ukuthi kule YouTube channel yami ni-subscribe and like and comment bese ni-share i-channel yami ukuze itokubonakalisa abantu le-event. Na ku Facebook kanjalo futhi niya-like niya-commenta niya-share bese kuze itokwathi ithi sebenze event. Na ku TikTok kanjalo niya-like niya-commenta niya-share niya-save niya-posta futhi nani. uNkulunkulu athela umusa emakhaya nisabukela lo hlelo ngiqhubeka nje lithamele njalo hlelo leselitawuhlale likhona litawuhlelo lithi waqala kanjani. Siyabonga kakhulu babukela emakhaya nisale kahle.